Biyag di tao. Hello! Welcome manan dito YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo? Sakbay tintay panangipat ang atang iti sabali manan nga istorya wano episode dito'y drama abiyag ti tao. Kahit kayo pa kablawan iti naimbag nga agsapa, naimbag nga aldaw, ka naimbag arabii. Sapay kumata kanayon kayo nakaradkad. Kat salamat iti kanayon nakadayo amang supsuporta kan mangururay kadagiti uploads tayo. God bless you all. Katita, intay nga ro dandanggan ti sabali manan nga episode dito'y drama tayo. Biyag di tao. Miko, makaumay ka kadinton bigati di balay? Wala, mabalang kalimit saan? Group project tayo, teramidan tayo Iso alas ka nga datay amin. Wan, amang ano saan da kapalubusan da uncle mo? Agpakada kiti nasayaan. Kiniring Pasko pa'y amin dagi tinaskan ni Jabalay. Iti kasta, awan ti makagapo tatno di na palubusan. O sige, namnamaan ka inton bigat ha? Wag, Karen. Umayak nga umay. Sagbay amapan kay papanan. Ilabang pa'y dagiti kawas mi kaniantim. Nalawag? Ha? Unang kel, ang mabalin ka din ang bilang tasaan ko amalpas kat ituloy ko inton sumang petak. Ngamin, group project teramidan mi. Saan? Naske na malpas mo amin. Gapot adda papanak iton bigat. Kat kasapulak ti adu apagsukatak. O sige, aglaba ka ro din ang kel. Saya atem ti panaglablabam ha? Diyak kaya ti palpalaran. Nang runa dagiti branded akawas ko. Annada masaan na mamansyan. Wanang kel. Salpag ti jabakla. Awan na talaga ti amuna trabaho. Apay ka dilakay. Anya ti pagungungtam. Kitam ti pantalon ko Nay, branded da ito'y. Naman saan ang ti pantalon ko? Uy, anya nga tayo tingkas-kasta na naglaba. Anya? Sumangpet tulad ay jabakla. Una yan day dya amiko. Sapay day tadya pantalon mo anangina. Huwag nga rod. Diyak pa'y nausar itinapayag. Dinadalanan. Ala, kasaritam na sumangpet. Agsaga na day jabakla. Saan ka kadiya makaaw-awat? Anay ko, apay nga tinong padaklat tanangkal. Kitam tinamay ami ti pantalon ko. Anyat ingkasta managlabatan naman siyaan. Ha? Imbagakin ka saya aton ti panaglablabam. Ngam saan ka makaaw-awat? Pasensya kayo nangkal. Diyak mo gagara. Di ko namkindi, ingagaram salbag ka. Isu siguro ngayon padawat na kadagiti akin anakin ka, gaputa kasta ka. Awan sir-sir-bim! Anya? Libre ti kanam dito balay. Da kami ti makaamoy ti panagatal mo. Basit laabanag ti may tultulong mo kada kami, ng palpakmat. Angkal? Maminsan pa'y nga ramidem ti kastoy. Oy no, jak amu ti ramidakan ka. Oh, ape akas ta tilang amiko. Kasla nagsangit ka? Miko ko naman Mika, kung naklangaro ng tiyawag mo. Alawanan, Mika no Mika. Apay, anda ka di parikot mo? At saka mo, nanya ti aramida kitibiyag ko, Karen. Diyak kong kabalan ti mapaspasama kanya. Ha? Apay, anya man ang tinaramid da uncle mo kan ka Amom, diyak mating gagara naman tiyan di pantalon ni uncle. Ay na, kasangsangpet ko lang di rabi kat tinong panakon. Ha? Basit mo tinagbiddo ta kabanag. Yan para kadakwada kat nagdakkel. Ay na nagriga ti kastoy friend. Siguro, no si Bibiyag pa'y nagiti parents ko aging gaita. Nalabit asana kastin ti mapaspasamak. Ay, unay mo ta na uncle mo. Mismo pa yung uncle mo. Ngam kas na titrato na kan ka. Wan nga ron. Impagarob ko ang ipatagdakas pod nung anak da. Ayam saan man. Siya ti babaw tayo di balay da. Urebid doon nagiti anak da. Siya pa ti mapabasol.
Ne, apay ngay, kanayon kamutan amarabyan si ka, Miko. Pasensya kayo, auntie. Diyak namin nakalugan iti paawid dat. Nagnag na ako, taon pa masahi. Di ko namkit de. Isad sa jam tap numaliklikam dagiti trabaho dito'y balay. Libre lang arod amin na nakasapulam, sadot kapay lang. Ay, no si bibiyag la kumadagiti dadakkel mo, isublidakan kadakwada, awan serserbem. Anya? Ala, kartigam, inka inawan dagiti nanganan mi. Lepasampay amin at trabaho ijay kusina, sakbay amangan ka. Ne, apay, agisang ka itin na po'y? Walang kel. Diyak pa'y ngamin nangan. Ano niya? Ket? Dapat impati da ka nama. Nakita kami ng kel. Ket saan mo ito na mabalin na kanin? Kaputa. Itip dito dayo itay. Ket, anya nga ruti kayat mo? Da kami ti mga nititip. Saan mo tangkel? Ang kanin ko mati aso mo ito na dahi jay. Ano niya? Noan niya ti iba ti miya kanem. Isulang. Saan ka nga gisang? Mawatam? Anya? Ala, ikamanganan. Nakapilpili ka si kabakla. Kunamla no ado ti may tultulong mo dito balay. Agarte ka hindi na tao. Unay mo tinday tang aramin dakan ka. Kasla saan ka tao iti kasta pampamayanda. Win nga ron. No, dala ko mababali na pagkamangak. Pumanawak lang na di balay dangkel. Ha? Diakon maanusan tira aramiden da. Amom, ang dagayam angkel kong agsapsapol iti kadwa na iti balay na. Iso na laang ta saan andito'y lugar tayo. Kasta aya. Wan, awan asawa da nga angkel ko. Iso nga awan anak na. Kat agsapsapol iti mabalin na atulungan. Pagadalan na, iti kasta, adamot tumulong kan kwa na nulumakay. Kasta ka di? Ay, sakman ka ron, friend. Iti kasta, makapanaw ako ni Jibala da uncle ko. Sigurado ka? Wen. O sige, kasaritak ni nanang inton malam. Ibagak kan kwa na tinagsaritaan ta. Iso na lang, tamaya dayo ka kanyak no bilang. Okay laang. Sana bale. Taagsarak tan tulat ta. Kan agtali na idlat ta ti panagayam ta. Tinapatag. Makapanaw kan iti sidong da uncle mo. Maasyanak unayan kan ka, friend. Nasingput day jakabsat ko, Mika. Kinapudno na, inawaga ko, naibagakon kan kwa natin maipapankan ka. Kasta ka din, Nana. Agyaman na kada kayo, ah. Awan na nyaman na. Ngam kasanon nga numamuan dangkel mo da ito. Nagpakada akon. Awan mo't bibiyang da. Kinapudno na. Agkakasakit pa at imbagbagada kanya. Da uncle kan auntie. Gapo iti pa nagpakadak. Anya? Iswa pagyamanak. Gapo ta saan da kalinapdan. Ay, unay mo tindagi dyan nga agasawa. Nala, di ka madanagan. Da kami ti tumulong ka. Basta igad mo ti panagadal mo, ah. Saan at yararamidan da kan ka tilapod. Tapno sumaya at tibiyag mo. Naulpit unin uncle ko. Iso pagyamanak unay da Nana Sandra. Nangro na ka ni Karen. Tatinulungan da. Tapno makapanawak iji balay mi. Ay unay matanda dyan nga uncle mo. Uncle mo pa'y matamis mo. Uwan nga rin, tata. Nagsakit na panunutin, tikas di atrato da kanya. Iti mano atawon na panagnaad ko kadakwada. Pulos adyak na rik na napatega kadakwada, tata. Kasta ka day. Ay una yan. Nagamala, lipatan mo day jay. Tinapatag ka nakapanaw kan. Saan mo mapadasan dito, tinapadasan ijay. Igaad mo ti agadal ah. Siyak ti makaamaw iti amin. Pagyamanak unay. Awan anyaman na, Mikaw. Nagmayat mo ti kastoy. Bumangon na ka nakasaganan ti pamigatan. Uwan, tata. Nasapa ka nagriing tap no agluto iti pambigat. Magusto ak unay da ito'y lutom ah. Agyamanak unay, tata. Naglaing kagayang maglutom, Mikaw. Dala, mga tagarudain. Kalpasan na, ingkamutain. Tama nga numaladaw ka. Sakton ti makaamaw dito'y kusina.
Haller, friend! Hello, Mika! Kumusta ka matan? Ay na, nasayat mo't friend. Nakaragragsa kag unay, gapot na nagsingpot ni Tata Cardo. Wan, nasin pa ta talaga ni Uncle. Awan palikot kan kwa na, friend. Ay na, win nga ron. Saan pa inaimot Ipaay namin nakasapulat. Nasayat nga rin no kasta. Iso asaya aton ta agadal, Hindi kasta, makaturpos ta adwa. Ay, day ta talaga ti pang pangrunak ita, friend. Kakonsentrate ta iti panagadal ko. Gapot ta kayat ko amaragpat ti arapaap kung agbalin a nurse. Manumatan atawan tinaglabas. Gamaging ka ito. Saan pa'y nagparparang ni Miko dito'y balay? Kanya kumagay no saan nga umayak parang. Siguro katandang mata ni Jay syudad nga agtrab-trabaho iti parlor. Oh, Isulang mati trabaho ti bakla. Awanan sa bali nga muna trabaho. anya. Nasayat mo't umayak parang. Katandang mata may panakil na. Ang no umay lang bakla lata nga awan ser-serbina. Orasanan, mangin papain. Anya. Ay, manula-pula ng teorayain. Makagradwar kanton, Mikaw. Wan nga ron, Tata. Kasla ka ano la day di imayak dito Mikaw. Awan ka diti plano, mamapan sumarong ka rin andang kilbaw. Ijay nagyan amiday. Ha? Awan magparikot no sarong karamida. Ikwa, Tata. Saanan? Ha? Amok matla saan daan na ragsak para kanyak. Kansipod pa'y. Marik na kasana ka napatag kadakwada. Ngamin, no napatigak. Hindi pa'y la kumasinapol dak. Nga maging kaita. Hindi dak mo't sinapol. Ha? Sarong karak to ida. Nod ang trabaho. Hello, Manong. Hello, Sandra ading ko. Kumusta kayo dita? Nasayat latamot Ni Miko nga ay kumusta matan? Nasayat, mate. Iso ngay mawagak, tawisin kayo, into naggraduar. Ay kawo na, umay kami. Ay na, sigurado maragsakan ni Karen. Bala, namnaman me, tiyong mayaw, Wan, Manong Cardo, sigurado. Ay na, congratulations, Miko. Ay, thank you, friend. Kan, agyaman akmat kada kayo, Auntie Sandra. Nangruna kada kayo, Tata. Awanan yaman na, Mikaw. Tinapatag nagraduar kan. Wan ba't ngagpaiso, Miko? Ay na, magkakaran na ka mangawag kan kay ti nurse, Miko. Agyaman na Karen, my friend. O anya, naisaganam ka di amin na nagitinaskan nga laan tayo. Wen, adami ng ijelugan. Nasayat nga rod no kasta. Awan gayam. I-check mo ka di tilukan no awan problema. Ay na, siya pala tidamagam. Amumutin kanyak. Tunggalan na pag na tayo, nakasigurado tilugan. Nasayat nga rod. Ayapam nga rodan da Jenny kanre. Tain tayo matan. Ang mga nuim mo nan dagiti kakadwa tayo. Kita am day ta panagmanman eh, homben. Itay kapayasuyab, asuyab. Kalasan na nairuam kanya. Inton kuan mairidop mo. Ben! Deras mo tanday ta turturong. Ay na, agyaman ako na iti pa ng sarungkar mo kanyak dito yung hospital, Ay na, awanan nyaman na. Si kakit dimot. Nakaragragsak unay. Gapotam umay kalata sumarsarungkar, friend. Ay na, naimbag ka pa. Tamalagip naklat nga umay kumustaan. Uncle Ben, di na pa'y malagipan si ka. Ay na, di mon panunutan da ita. Adan tulat ta tigundaway amalagip da ka. Kan maamiris na dagiti sana nasaya at nga nararamid da kan ka. Ha? Ala,
Adagsang ko ta pasyente, Mika. Uy, naroy, panaman ka biit, Asikaswag na gini pasyente. Ay ko, nagsakit ni makanawan nga ima. Kastamat na isakak. Oray siya ka. Nagsakit ti dua sakak. Diyak maikotiga po iti sakit na... Uncle Ben! Auntie Minda! Miko, Miko. Anyat na pasama ka na kayo, Diyak pagaruban na da kayo gayam ti pasyente. Kwa, mapaan kami kumaijay ili. Agkasarang amin ti may saka nakag. Kasto'y matan tinapasabag ka na kami. Anay Basta ko. ka di. Ala, mabit lang. Dalusak na isugat niyo. Kaya't mo asawan. Dito'y ka nagtrab-trabaho, Miko. Unanti, uncle. May saka makunaan nurse ita dito ay. Intuloy ko ti panagadal ko idi pimbanaw ijayan niyo. Intuloy ko latang oray na rigat para kanyak. Ngagtalaklatan iti tao adyak kapkapin ano. Kaslain pustak ti biyag ko iti tao adyak amaam mo. Angem, makunak ka nagasatak. Gapota na kasingsing puwet ni Tata Cardo kanyak. Kaya't ko ti umay sumarong kar ijayan nyo idi. Ang mariknak ngamin asa anak napatag kada kayo. Isa anak ko na nagpakpakita pa ay. Ay, sana po no day kanakan. Napatag ka kada kami. Miko, pakawanan da kami kumakadagitisan anasaya at nga nararamin. Kanimpak-pakita mi kan ka iti kalabas. Amok ang naglablabas kami. Auntie, ayos lang dahi jay. Naglabas yung dagi jay. Nagbalin akarit kanyak dagi jay. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Gabi ti da ita akarit. Adak ita ditoy. Katjak pulos ni namnama. Dito ita yung agkikita, auntie. Uncle. kasano na ito yan. Saan nga umdas ti kwarta tayo pagbayad tayo iti bills tayo dito hospital. Huwag nga rod, inawagak itay ni Manang Luz. Ngam na iranamat nga awan kanu kwartada. Kasano nga tan. Naimbang oras yun, auntie, uncle. Saan kayo magparikot may papan iti bills yun dito hospital? Gapota siya akong timang bayad. Walang uncle. Ay, nakababain una yan kan ka, kaanak. Ay nan, auntie, ayos laeng. Awan mo ti pagastusak, Adamat basit nga ornong ko. Ken umana ipagbayad ko iti bills yun. Agyaman kami unay kan kami ko. Nakaananos ka nga ubing. Kasta unay ti kinaulpit ko idikan ka. Agan nagtalinad lata ti kinasayaat mo. Walang uncle. Gaputan mo asaan na nasaya at agibales. Nasaysaya at lata tinapakumbaba. Iti kasta, nalagan ti panagbiag. Agyaman ak unay, kaanakan. Sabay ko matagtalinad ti kinasayaat mo. Liklikam dagbalin na anatangig, tatibiyag kat kaslapilid ngagtultulid. Saan ngay tagnanayon kat adda kay tingatok, ngam no nasaya at ugalim, agtultuloy ti swertem. Bueno gagayam, di tan tinagibusan di pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Hello, good morning, good afternoon, good evening manan kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabali manan ng istorya, wano pakasaritaan kan episode. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Juna, kadagiti amin nga agararam kan ka.
Asino nga iti planom nga aklunan? No da kayo ti damagak nanang. Asino ti kayat yo para kanya? Ni Jun ngamin madlaw na singpet, kan man nakimisa. Agpada tayo gayam iti kapaliiwan nanang. Ni Jun mo tinakitak anatak ng kadakwada amin ngagdatdatan kanya. Kan isu ti pakarik na ak iti ayat. Agad, anyapay lang arudar aramidam nga ay. Aklo na mo na. Agpadamot nga da trabaho yo adwa. O nanang, talaga ang plano ko nga aklunan ni Jun. Kat naibaga na nga agkasar kamin, patgakon nanang. Sige, makaamo ka anak ko. Ay na, tapno ibagakan ka, kapsat. Manipod nagamam mo da John kan ti anak mo ani Jonah. Nasursuron ni John ti makimisa. No kasta. Kadagito'y laeng makimismisa ni John nga anak mo, kabsat. Wen, kapsat. Ay na, idi saan na pa'y anam-am mo ni Jonah. Jak maawis apulos asumrag iti simbaan ti anak ko. Maragsakan ak nga rod. Tadakkel tinagbaliwan ni John idi naamam mo na ni Jonah. Aya, mayat nga ron ano kasta kabsat. Manakimisa nga minti anak ko. Di na maliwayan ti mapan mangidayaw iti apaw. Mayat ti kasta, kapsat. Uray kasano ti kinabisi tayo ngagtrab-trabaho. Masapol nga ikantay umot ti Diyos iti oras na. Tano saan agapo iti apo. Awan tayo dito'y abiyag. Iso ang masapol aditay liwayan ti agyaman kan kuana. Babaan ti intay panangidaydayaw kan kuana. Wala kabsat, husto launay daytaan na ibagam. Anya kay mat nanang. Didak pa'y amo nga ibainan mat. Apay, Jun anak. Adda ka di mati nga inaramid ko. Nangagkutim bagbagayo iti ina ni Jonah. Apay, masapol nga ibagayo nga itala na sursurok ti sumbrag iti simpaan. Ay, pasensya ka na ko. Ibukbuking dak mat nanang. Naibagaklaang mo, tanak ko. Wen, ngem saan nga amin abanag ket masapol nga istoryaan nyo iti sabali a tao. Pasensya ka na ko. Pakawanan ko ma. Agkasarta ko man, Jonah. Adakan ka day Jun. Di ka madanagan. Makitinulong ak iti magastos para iti panagkasarta. Uray simple la siguro na selebrasyon ti kasarta. Basit na ti awisan ta bisita. Dayta, ket no okay lakan ka. Una, awan mat problema iti dayta. Tinapatag, agbalin aligal kan mabindisyonan ti panagdanata. Wena, dayta ti kapat gan, Jonah. Praktikal ti biyagitan. Sana na masapul ang nagarbo ti sagana. Uray nyaman dayta apasken. Wan Jun, pagsasaritaan tayo nga rodan ti kalay sata. Talaga? Makiasawa kan, Jonah? Wan Marley, inton o may abulanan. Ala, kat no plano may matantag kalay sa kani Jasper nobyo. Kasta ya. No kayat yu, di ag double wedding tayon. Minsan ti gastos. Ay na, nagmayat kat kuman ngay no kasta. Ngam, urayan mi paimot ngamin asumang patikab sa tinobyo nga agapoy ja abroad. Sa amin to pagsasaritaan dayta. Kasta ya. Di sumaruno kay ton. Kapilitan na kasta. Akat kumusta ni Jun? Kas may sa nobyo? Mayat, naragsakak. Takaskan kwa na ti pakiasawaak. Namati iti apo. Naasidag iti Diyos. Ay, agpada ta Uray siyak, naragsakak mo ti tinobyo, tanasimpot lang arudan, nagagatpay. Kan kang runaan ti amin, kasi tinobyom, naasidag mo ti apo. Amom ka diya, day ta ti numero 1 asap sa pulak iti may sa atao. Ti man nakimisa lalaki. Agpada ta. Ngamin, mamati ak nga awan to ti rumso aparikot iti nagbaitan mi. Adaman, ngam gagangay tula a problema. Wena, nalakalasulbaran ti parikot kagasawan, magpadadaan na mati iti Diyos. Tagpadada nga adda pa nagbuteng na iti namarswa.
Jun. Jun, lakay. Agreeing kan. Maladaw tan ijay simbaan. Ito maminsanin mga turturog ka. Ha? Turog ko pa itanay. Ang dama ng trabaho na bigat. Kakaiso na day off ko. Jun, sumagmamanumit lang ang oras ti pan nakimisat ka. Uray agawit ka matladagos. Ay na, si Kante mapano kayat mo bakit? Basta siya kiturog ko. Kumusta tada asawa na, John, ha? Si Kangay, kumusta ti asawa na Marley? Sika talaga. Isubsublimot kanyak ti saludsod ko. Sika ti damdamagak. Oh, abe nagsinaay ka ngay. Ada ka di parikot? Si Kapay ti umuna nga gistorya. Sakbay asyak, Marley. Sige. Ay na, naragsak kami ka ni Jasper ng asawak. Ngamin, nagtali na at ti kinasingpot na idagar-aron pa'y lang kanyak. Kasla dagdapay kit din nga inayat na kiti husto. Kasta ka di? Makimismisa pa'y la ka di? Wana, mabalin ayamat alanganan mi dayta. Saan? Naimbag ka pa'y nga rod, Marley. Nagbidutak sa iti pinili ang nakiasawaan. Ha? Ala ka? Abi akas tamat ng tibagbagam. Manipod nagasawa kamin. Saanan asumsumrek ni John iti simbaan. Kan, ininot ti panagbaliw ti ugali na. Aniya? Juan, iso ang nagbidutak sa iti pinili, Marley. Ngamanyangay, adaditan. Saan mat ang mabalin basta sinaaklatan ni John, ta nagkasar kami kat nga ron. Sana kaskarina ti makisina iti asawa. Iso ti makunak, ikararagam latan Ikamang mo kini apo ti anyaman na pagdaldalanam ita. Jasper, ada sa nga ilimitay. Nakasaritam ka din? Ay, uwan manong John. Kaanakak day jay. Kasta? Anyang iti gagaranakan ka? Umay dumaw dawat iti kwarta. Tapag nayon na kanu iti tuition fee na. Anya? Sikat imang papadal iti kaanakan? Tultulungak ti kabsat ko. Tawan mo't trabaho ti kabsat ko nga mana. Tultulungak ida, taka si damit. Barang makalpas ti kaanaka. Kahit matulungan ang tumad dagiti dadakkel na. Nagsimpat ka matan, Jasper? Ay, no siya kakit saan nga balin ti kasta? Ha? Pagbanban ka? Pag numaran ka ti sa balin? Adalagat may tulong. Apay kidi na saan ngay. Ay, uray pay. Diyak kaya ti kasta no siya. Idulin ko ati kwartak. Isungarod nga da bangko, tapno da pangidulinan iti kwarta. Ha? Agro am tita wamang namnama iti sa bali, no panpanuyuyam. Iso ano siya, saan ko nga ugali ti tumulong ken agpautang iti sa bali at tao. Nga uray kabagyak ka mismo. Saan ko apadpadaksen ti anak ko, Jonah? Ngamsigo den akasta ti ugali na. At daimimot na, naturay kan istrikto. Kan sigod asaan aman nakimisa. Ti amok nga rood kat nagbalbaliwan. Ngam nagsubliman matan ti sigod nga ugali na. No, kasta. Panagin ko na lang ang timpakpakita na akinasingpet idi agar-aram pa'y laang, nanang. Kaslakastan anak ko. Tain subli na matmanan ti sigod nga ugali na. Paspasin siya am kumanti anak ko, Junawan. Aw-awatem kumalatan. Wan, nanang. Uray anya pa'y ti kinatao ni John. Asawak lata day chay. Isu nga ano sakti anyaman nga ugali. Nagsweldo kan, John, ha? Wan, si Kangay. Kasusweldo kita ngam indiretso ko na ti bangko. Imbangko kami nen. Dahita sweldom ti gastusan ta iti inaldaw. Kaya hindi ka na iti allowance ko. Iti sweldom ti pangalaki ti allowance ko tapno sana maksayan ti sweldo. Savings ta day jay. Wan, Jun. Ken kita am dagiti gatgatangam dagiti la importante tane. Masapol nga gurong ta. Narigat magbarbarayubo ita ita panawen. Tanarigat asapulon ti kwarta. Sanay bakit?
ni Nanang. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Kumusta kayo? Mabalindag kita iti pabor. Oh, anya day ta, Nanang. Mabalindi bumulong iti kwartayo. Paggatang ko kumay iti agas ko. Ha? Ay, una. Sige ta, umayak di ta numadamdama. Sige nga raw. Urayan ka. Bye. Bye, Nanang. Anya timbaga ni nanang. Kwa, umut-utang iti kwarta lakay. Paggatang nakano iti agas na. Anya? Ay una yan. Pamilyado kan? Ngamang namnama pa ila iti sweldong, Jonah. Apay, awan sa bali pagutangan na. Adamod dagiti daduma kakapsat mo Kwa, awan matrabaho dagiti kakabsat ko. Kahit gaputa si kati ada trabaho na si kalatan tinamnamaan ti inam amang tulong. Ay maditikas ta. Unfair. Ala, di ka nagsao. Tasaan akon ama pan ijay ayan ni Nanang. Una, pariknamat ngamin ti inam. Ipariknam asaan ka single. Nga dan asawam. Tapno saan lata amang namnamakin ka. Diyos ko. Lawlawagam kumati panunot ti asawak. Di mo ka di itulok ngagtultuloy ti kasyay nga ugali na. Apo. Isurom ka di ti umno nga aramidan na. Tapno na saya at laang ti aramidan na. Apo. Numabalin. Diyak kaya't aguraan ti asawak. Gapo iti makitkitak nga ugali na ita. Impaay mo ti asawak akabinadang ko iti biyag. Katulungak itirigat kan ginawa. Ket agdanggay kami kuma amangidayaw kan ka. Apo. Iso alaw lawagam kuma tinakulaapan apanunot na. Manong John, nadamag mo ka ti problema dito yung kumpanya pag trabahuan tayo? Una nga ron, Jaspar. Kasano da ito yan? Agsaramat gaya man iti mabihit. Awan ti mabalin tayo, Manong. Jack man na muna niya tipod na makagapo. Ngayon, adag kun na analogi. Adamot mangibagbag nga ilakoran tayo ito apasdek. Kasano tayo nga ron din? Mapukawan tayo niti trabaho. Kapilitan na nakasta, Manong John. Awan mo't lata ti mastra ka katrabaho. Over-idsak nga minan. Iso marigata na nga apply. Alakit agan anos talata ano anya ti adta. Pampanunotag tag negosyo. Tadamot basit urnong ta. Iso na ti aramatag. Uray basit la negosyo. Uray dahi pakanan no iso. Adakan ka dayta, lakay. Kumusta to'y pakanan nyo, John? Karurugik pa ilang mat nanang. Iso apaliwag pa ano kasano. Aywan gaya manak ko. Adda mabulod a kwartam. Naibus mo't tay kwarta ko kat ni. Awan mo't gayam agas ko nanak ko. Ay, unay kay mo't nanang. Di kay man mo't mangmalas iti negosyo. Karurugik pa ilang ag negosyo ng utangan da kadagosen. Utang ti buhay na manok. Ay, no adda ngam no awan, okay lang. Awanen ata na usar konti kwarta nanang. Ay, awan na talaga, Jonah. Diyak ka imaan ti ag negosyo. Lugi akmat. Awan mo ti umay mangan iti pakanan. Jun, Apay nga takas lag mamalas sa kakanayon. Bakit? tinasayaan. Agrobot ka. Domingo ita. Inta makimisa. Maliwliwayam nga minan ti agserbi iti Diyos, lakay. Dayta ti kapatgan iti biyag tayo. Ti agdayaw iti apo. Tauray kasano ti panagsalukag tayo. No awan mat ni apo iti kaunggan tayo. Awan serbi ti anyaman aganwat tayo, lakay. Ha? Iso apang nga asim. Danggan na ko ma. Patgam tikid daw ko. Inta makimisa. Kalpasan na. Dumaray tayo iti Bible study iti kaaruba tayo. Napintas ti dumngag iti Bible study. Taado ti maadal tayo asasa o ti Diyos. Ay, mabit lang Mahinang kalaban. Oh, ato yung ti order mo, ading. Oh, diyan sa Dahil timot kan ka manang, oh.
Ala, sumapol kayo iti pagtugawan nyo. Damot ni Pretong sa... Anak ko, ano ti customer mo? Ubay katulungan. Ay, uwan man nanang. Agyaman na ka. Ay na, Jack Amon Teraramida, kanin nagado ti customer. Mala, tulungan ka, nanak ko. Nay, apay nga ikan nakiti kwarta, John Barok. Uwan na, tapno maramanan nyo mo ti bindisyon na maaawat mi ti asawak, nanang. Ha? Alan nanang, awatin yun. Awate mo na balayan. Tauray siya, inikanak met ni Jun iti kwartak. Ay, agyamanak nga road, Barok. Awan na nyaman na. Masapol nga ibingay mi met ati bindisyon nga ipapait ti Diyos kada kami. Kaya't pakawanan ko ma. Tainim imutan kayo ti kalabas. Saan kaya man nasaya ati agbalin nga agom. Iso ha, pakawanan ko ma. No naparabor ka, agtultuloy ti grasya, adumteng ken ka. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Hello! Good morning, good afternoon, good evening kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo? Shout out kada kayo amin amang tartarabay kan naano sa mangururay kadagiti uploads tayo nga Ilocano drama. Sapay la kumata di kay tumauma. Habang anda kayo, adda kami mat ditoy. Ngamnawan kayo, useless dagiti uploads me. Hintay nga ro dandanggan di sabali manan na pakasaritaan wano sabali manan nga episode dito'y drama tayo. Biyag di tao. Okay, tanya ti plano mi taading ko. Saan ka ba yung agtrabaho? Kwa manong, panggap ko kumati agsubli di syudad. Agsubli ako may tisigo na trabaho. Ay kat nasayat dahi ta planom. Hanggang asino nga iti mga iwan iti anak mo no bilang. Dahita nga ro ti parikot ko manong. Kasaritak to ni nanang nanyat ko nana. Numayat ang mga iwan iti anak ko. Agsubli ak iti sigo na trabaho. Wala. Pauitan tula itan iti kwartada. Nukas ta ti planom ita. Sigay, mayatak ang mga iwan iti anak mo, Mika. Agyaman ako unay nanang. Ngam ikarem nga ipaay mo amin akasapulan day ta anak mo. Kan siyempre, kasamatan kanyak ang mga iwan. Ha? Uwan nanang. Di kay madanagan. Ipaay ko amin ang kasapulan nyo. Nasaya at nukas ta. Kan may sa, ikarem adimon sublian ti kayan ayat mo. Awan serbi na ti kasya alalakay. Kita amita. Naganak ka, ngampulos ngawan intulong nakan ka, ni ultimo umay sumarungkar, awan. Uwan nga rod nanang. Di kay madanagan. Namimpinsanan na napunas ti panagayat ko kan ni Lloyd. Gapoy ti sana nasaya at ngay nararamid na. Iso ati anak ko laang ti pampanunota kita. Welcome back, Mika. Nasaya at ta nagsubli ka dito yung syudad. Wen friend, tamasayangan anak mo titi trabaho no bilang laan. Aywan sayang at talaga. Aywan gayam. Asino nga iti mga aywan iti anak mo ita? Ay, asino pa'y kumangay. Ninanang ko Isulaang matinawaya ang mabalin ang mga awir iti anak ko. Kasta ka di? Ay na, day tamot ti pagsayaatan na. No adda pa'y laang tinaganak akatulungam. Iso anagasat ka. Taadda pa'y laang ninanang yu at tumultulong kada kayo. Ngam para kanyak. Naidumduman ni nanang. Ngamin sa bali. Kas kumaita. Imanugot nga iwanan na ti anak ko. Ngam adamat kondisyon na. Masapol ka nung nga ikakiti kwarta iti binulan. Anya? Uwan, Lisa. Sana libre ti panangaywan na iti anak ko.
No tidadto mga inak at urayan dalaang no adda maitid kadakwada. Sa bali ni nanang ko, makapungtut pa no kasdi nga awan maitid ko a kwarta. Anto iti kwarta yun, nanang. Nangipawit ni Mika iti kalman. Nagamita lang inyag ko. Ha? Manungay dayta? 4,000, nanang. Allowance yun lang daytoy. Saan kayo matan agumatang iti diaper kan gatas ni baby? Tadamot impawit na. Ito na. Anya? Oo, na yan day di babae. Apay a 4,000 lang timpawit na. Nanang. Ha? No kastamot lang. Agawid lang ang dito'y balay. Umikatan iti trabaho na. Taisaw ti mga iwan iti anak na. Nanang, apay ka di akasta kayo. Amuyo mo't akasubsubli lang ni Mika iti trabaho na. Kan may sa, awan mo't paggastusan nyo dito'y balay, tapno kurangin nyo na ita. Awagam ni Mika. Ibagam kan kwa na akurang timpawit na. Ha? Adda utang ko anasken abayada. Iso anasken anayunan naman tipawit na. Hello Manong Kevin? Siyak dayto, Mika. Nanang, kumusta kayon? Apay akurang timpawit mo a kwarta. Apay a 4,000 lang. Imbagak matkan ka. Nga da utang ko anasken abayada. Lungko dayjay. Ha? Nukas tamat lang akurang-kurang ti ipawit mo. Agawid ka langan, tasikan ti mga iwan iti anak mo. Nanang, apay akasta kay matan. Sige, inton sumaruno. Nayunak ton ti ipawit ko. Day talaang tinaipawit ko ita. Takasubsublikat nga ron iti trabaho. Maawatan niyo ko, mama. Ha? Kung naklakit day no adda ka makatulong kanyak, saan mo't gayam? Nanang, Nakasaritak ni Kevin iti kalman. Isungay mayak dito ita, takayat kakasarita, Helen. Ha? May papanitian niya, Manong Julio? Di mo kumamot ung tante anak mo, gapulang iti kwarta. Unay kamutan. Ha? Panunutom kumamot nga iso nga da ni Mika ijay syudad ngagtrab-trabaho. Ta para ka na kayo iti apukom. Apay nalakatag sa apul iti kwarta. Di kagsaw iti kasta manaw. Gaputasakbay anapan ijay syudad ni Mika. Nagsaritaan men ti may papan itigatad anas kanya pawit na kanya. Nakapungtutak ta 4,000 lang timpawit na. Aniya. Apukom day tayo ay wanam. Ang dawatam iti dakalagatan di anak mo. Aniya kamutan. Kasla di mo anak ni Mika iti kastang kararamidan. Ha? Sardangan nakmanaw. Awan amom iti anyaman ang nagsaritaan may. Iso asaan ka kuman ang makiblang. tatang, nakitak da lola. Kadwan na ti anak nan ti Mika. Nagkapuday di balay daan ti ising. Iji ngay pagayayaman da iti baraha. Anya? Ay sige anak ka. Tayo naktuman kasarita ni Lola. Apay anak kapalis ka, Mika. Papanam katrabiin. Mapanak iji palengke, Lisa. Adda ngamin nagaplaya ka restaurant ijay. Agserva kiti makan. Aging galaang matita alas 11 ti rabii. Anya, ay unay kan. Kasla saan ka matan ang mabambanog iti kastangar aramidam, friend. Mabambanugak mat, friend, ngam kasapulan. Nutisweldok lang iji pagtrab-trabahuan ta tinam na maak. Kurang atalaga. Anya, Ayos lang ko mano sana kas ni nanang. Ngam no kurang ti ipawit ko. Agungat mat. ngam panunutam kumamot ti salunat mo. Sikat ti nakakaan sinubilang laang. Agasam day ta, mapuyat ka. Manulaang nga oras ti pan naturog mo. Agriing ka manen ama sa painton bigat, tapno mapan agtrabaho. Ay na friend, di mo matparigatan ti bagim Adda ni Mika ijay syudad nga agtrab-trabaho para kada kayo nanang. Ang manya aramidan nyo. Agsaysayang kayo lang iti kwarta. Na, anya ka din day tangay bagbagaman ka. Awan matdakas nga aramita ka. Di kayo naglibak nanang Adda nakakita kada kayo akanayon kayo amapan ijay sugalan. Saan la amay sa unod dua a tao tinakaidanon kanya. Anya, Panunutan nyo kumamot ti rigat ni Mika ijay syudad. Di namat pidpidutan ti kwarta nga ipawpawit na kada kayo.
Nukurang ti maipawit na, nagaduti sa uyo. Awan pa'y pakibiyangan yung numasayar ti rik na ti padayo at tao, gapu iti pa nagsasauyo. Ha? Pangasiyo kumamat nanang. Sardengan yun ti pa nagsugsugal nyo. Ikuy-kuyog yu pa'y ti apu ko yu di sugalan. Isardeng yun, dahi tangar aramidan nyo. Hello, Manong? Siyak daytoy, Mika. Imayak na nakiawag dito'y ayanda manong ma. Kumusta kay mo, Nanang? Awan niya, manon anawas tinapalabas. Aping awan pa'y lang ti kwarta nga ipawid mo. Ha? Kasapunak ti kwarta. At dapay utang ka ide istor anas ka na bayada. Daya par, tinutang ka. Anya? Aping imutang kayo katadumot di daya per nga impawit ko. Adaw, ngum ka na yun mat ngagsukat ti anak mo. No adaw ti reklamaw, agawid kalangan. Tasikan ti mga iwan iti anak mo. Nawatam. Sige, Nanang. Inton bigat, ipawit ko amin na sweldok. Alaan yung tulatan ka ni Manong Kevin. Oh, apay kas na tilangam, Mika. Kasla na unag ti pampanunutam. Pampanunutat lang amin ti kasasaad ko ita. Nakasaritak ni Nanang iti cellphone. Kwarta man ang ti ibagbagana. Dinakman la sinaludsod no kumusta ak dito eh. No kumusta ti trabaho. Basta kwarta lang tinapatagkan ko na. Anya? Sipod paya. Jak narik na ti panagayat kan pambatag ti maysa nga ina. Ngamin, tila napatagkan ko anak at ti mayawatan iti kwarta. Anya ngay nga rod, friend. Sapay lang kung mga tadumtang to ti gundaway ang makaamiris ti inayo. Sapay lang kuma. Saan ka mapukawan itinamnama, friend? Maamiris nanto dayta. Hello, Manong? Hello, Adingo. Kumusta ka matan dito syudad? Ayos lang, Manong. Da kayo, kumusta kayo? Kumusta ti anak ko? Mapanda ka di ka ni Nanang di tabalayo? Ayos kami na. Awan, umay naman dito itong galawan aramida ni Nanang. Ay, uwang gayam. Sa dino ka di ti pangigasgastusan ni Nanang iti kwartang ipawpawit ko. Ada ka digat-gatangan na nga arwatan da. Wala, Adingo. Ang damat. Nasayaat nga ron no kasta. Sige, baliwan tanto tagsarita. At dapay napatang nga ramidag. Aramida? Nalpasan ti oras ti trabaho. Sana ya? Uwan, Manong. Ngam, at dapay naskan nga ramidag. Apay adi mo impakaam mo iti kapsat mo agtrab-trabaho ka iti rabi eh. Ay na, friend. Imbagam ko iti kasta. Ibaga na mo't iti inayo tapno maamuan na. Ay, saanan anaskan, friend. Uray maamuan nang agtrab-trabaho akiti rabi eh. Awan bibiyang ni Nanang kanyak. Maragsakan kiti Anya? Ay, unay mo't tanday na klase ti ina. Iso nagasat ka, tasana kasi ti inak ti inam, Lisa. Apalan ka nga ron. Kanayon da ka akumustaan dagiti naganak mo nga ure adan pamilyam. Angam siyak, umawag dalaang no kasapulan dati kwarta. Ay, lumabalin la kumaagudwa ak ti bagik, inaramid kon. Tapno dakkal agad ti mayawat ko iti inak. Barang maapresyar na matyar aramidag. Gayam, kumusta matan ti anak mo dyan syudad, Hilain? Ay kat nasaya at lata manong. Dayjay, agtrab-trabaho lata. Kasta, kumusta nga iti panagipaw-pawit na iti kwartakan ka? Awan mo't parikaw, gaputa ipawit na mo't tigatad ngay bagakan kwa na. Kasta. Idi na minsan nga imawag ni Joyce. Nakunana napanda kanunangan iti restaurant nga asideg iti palingkay. Idi kwan, saan daan am namaan animi ka tinag-serve iti makan kadakwada? Makan ko nam. Kat no iti opisina ti pagtrab-trabahuan ni Mika. No, iti aldaw. Ngam no iti rabi ay agtrab-trabaho iti panganan akas sideline na. Nakuna ni Joyce,
Ta sinaludsod na ti kasinsin na no apay anasken nga trabaho iti rabi ay. Amaw, no anya tinsungbat na. Anya, Tapno isupay ka no nga inayon na nga ipawit na ken ka. Tapno lang awan mangeg na asaw manipod ken ka. anya. Iswa panunutan ti rigrigat ni Mika ijay syudad. Ang mga no ti amom ket nanam ay ti biyag na ijay. Saan? Anya. Nasaya ata si Mangput kan, Lisa. Apay kastamot din tilang Mika. Agkakapsutak nga rod. Maulawak. Awagak ko man ni Manong kung jak makabangon. Jak maala tinaka-charge sa cellphone ko iji kusina. Anya. Ay na, ang mga no na alam mo day tayo tinalabas na panagpuy-puyat mo. Maulaw. Mano lang ang gamin nga oras titurog mo tunggal rabi eh. Mala, mabit lang ang mangisaganak iti makan apag sangwan ta. Mika? Mika? Ha? Kalaat mo tin anagulimak. Ha? Ala, napukaw ng samot tin tipuot na. Hello, ading ko. Hello, Manong. Siya daytoy. Nilis agayam ni Mika. Ha? Manong, ada kami dito ospital ita. Inyag mi ni Mika ditoy. Gaputa kila at matin anapukaw ti puot na. Anya? Umay kayo kumamanong. Tapno mabantayan yung mat ni Mika. O sige Lisa, mapanak ijay ang dananang itamat lang. Ipakaamok na ita na pasamak. Mika din ko. Ada kanin. Kumusta kan? Nasaya at matlat ta, Manong. Iso na lang tagakapsutak. Ti anak ko nga'y. Di ka mandanagan iti anak mo. Ada ka ni Uncle Julio. Imbati mi kan ko na. Kasta ka di. Mika, anak ko. Kumusta tiriknam? Nana. Ay, Mika, anak ko. Apaya di mo man laing pagbaga kada kami nga babusum at gaya man ti bagim iti katratrabahom. No di da ka nakita ni Joyce, di mi pa'y naamuan. Nanang. Inlimad ko ti amin. Gaputa jak kayat nga ibaga ti tao ang nakakaasiak. Inaramid ko amin dayjay para kada kayo. Tapnodak kalagatan ti maipawit ko kada kayo. Tapno awan mangag ko nga kakasakit na sarita manipod kada kayo. Mika, anak ko. Pakawanan na ko ba? Amo ka basol ko amin na ito'y. Kapo iti kinaman naging bubukod ko. Akwarta laang timang ipapay itirag sa kanya. Diyak man la pinanunot ti salunat mo, anak ko. Nanang. Pagawanan na. Katika rin. Sulnitak ti ado anak kurangakan ka, anak ko. Maala, umaykan tatulungan ka bumangon, anak ko. Tapno makapangangkan. Kabaalak ti bumangon, nanang. Napigsa akon. Mika, anak ko. Bay anak ko maamang asikasukan ka. Ang awanan kwartak nga itid ko kada kayo. Ha? Sa anak mo't nga agdaw-dawat iti kwarta, anak ko. Adaman wanwawan. Saanan anapatagday ta. Bay anak ko maamang sulnit iti nagkurangakan ka kasinam. Nanang. Nakasaganak ang mga ramid iti amin. Para kan ka, anak ko. Katsapay kumata mapakawanak iti nagbasulak. Nanang. Nabayagan ang napakawan kayo. Gaputay patpatag kayo unay. Di ina silaw ti pagtangan. Kita na ti pagsayaatan ti entero a pamilya na saan la ti bukod na apagragsakan. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag.
Titaw. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot ka na kayo ti Jenna Almoite Drama YouTube channel. Agiyaman kami. Hello, kumusta kayo? Gagayam na imbag nga orasyo. Sapay kumatan nakaradkad kayo kanayon, babaan ti panarabay ni Apo Diyos. Sa balimanan nga istorya ating kami patangatang, dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Dito drama tayo. Biyag. Titaw. Ha? Nakapulas ka mat, Daniel? Ada ka di pa panamita? Kasangit may sagayam ko ita. Isunas ka na mapana. Kasta ka di. Ang mga numabalin nga isurot na. Maborbori nga ngamin dito'y boarding house. No kas di nga may saa. Saanan? Saan kan umay? Nakababahin ka dagiti gagayam ko. Anya? Numaboring ka dito ay. Ingkagik sa Egypt Plaza. Hindi kasta, kumutong ka kumamay. Sana kasta, nakaluklukmag ka. Saan ka mat presentable ka dagiti gagayam ko. Anya? Amin akaayan ayat dagiti gagayam ko. Nagsisiksida. Angam sika. Kasta mo tantilangam. Anyan tulangan ti bagada kanya. Pasig tumanan akantyaw ti manggag ko kadakwada. Nay, sika lang mo timay Daniel. Ingkuyog mo kumamit ani Juna. Sanan, nakababayin ka dagiti katrabahuan ta, Manong Jay. Ha? Anya kaya mo saway? Mababay man, kapoy tikas dyan lang anay ta. Limok mo nga ro din. Anya, dahi tati makagapaw. Ayaw na ikan Daniel. Anya kung maaga po nga ibain mo ni Juna. Uray pa ikas dyan tilangana ka nakasingsing po Mike. Nor arigan ka, package day. Ada aming kang kuha na tinasaya tagalat ti may sa babae. Ha? Iswa sa narumba nga ibain mo. Uray kas dyan tilangana. Napudnomot kang ka. Sana nasaya dito nga aramidem pre. Amang ano pagbabawyam tao. Pangal daw kaya mag. Hintay mga ano na ha. Nakailat ang tima panisikantin, Manong Jay. Sana nga umay. Ha? Tapayasan ka ka umay. Di ka mangaan. Nagbalo na kami Manong. Nasa pa kami na nagluto ni Jonah iti balon ko. Nasayat nga rin no kasta. Naimbag ka ba ha? Tamay lutuan na kay iti balon mau. Siya nga ay na, nangatunton di init, no grain ni Ellen. Anya? Isa nga nagasat ka talaga ka ni Jonah, Daniel. Saan mo pa yung asawa? Ngam kasla asawan, ti pa na nga si kaso na kun ka. Oh, anya nga ita. Agbabawi ka itan. Ha? Ibagbagak ngamin idikan ka. Ado dagiti babalas ang nga mabalin mo nga arman. Ngam no apay pay lang aday jay akas lababoy itan ti pamagina. Mama. Oh, anya nga ita. Mabain ka kadagiti gagayom mo. Gapo iti itsura na. Tunggalad dapas kan. Saan mo may surot? Gapo ta saan kat nga rod a presentable. Ngam saan pa yan ala daw ti amin anak ko? Saan kayo pa'y mata nagkalaysa? Agliblibin kayo lang. Iswa na sa papay tapno agpanunot ka, Daniel. Ado, ti babae dita, amay bagay kan ka. Anya ka matun, Jonah? No kasi nga da bisitak, di mo man ibagbaga si kati asawak. Anya? No kasi nga da bisitak, agtalinad ka, Jesseled. Anya? Kasta ka din na talaga kanyak, Daniel. Impagarup ko no ay ayatan na. Kas iti panagayat ko kan ka. Ngam saan mat gayam. Gapo ta ibain na, gapo iti lang. No kas tamat lang. Nasaysayang at laangan no agsinata. Total, sipod pa'y kat saan mat apabor kanyak dagiti naganak mo. Ha? Nagsakit da ito'y aramidam kanyak. Ala, mangsapul kalaangan iti sa bali ang babae. Daytay mabalin mo nga ipanakal kadag iti tattao. Saan akas kanyak amabain ka pa'y amaamuan ti tao. Asyak tigayan ayat mo. Jonah. Sapay kumata saan mo to apagbabaw yan dagitang aramidam kanyak. Daniel.
Anya, imanawan ni Jonah iti pagnana handa ka ni Daniel. Wan kabagis, kat nasaya tapi manawan. Anya? Nakunak dayta gaputa kanayon damot lang agapa. Ay, amangan mo't no tika anak ti makagapaw no apaya kanayon nga agapa da. Ha, No siyak laamay sa awan makunak ka ni Jonah. Nasingpet, kena asikasaw iti ka anak. Iso na lang at akas deti lang ana. Ang nulang alaang sana parikot da ita. Ang damang ko nga ibain kanuman ni Daniel ti kinalukmag na. uraya sino mo't amanong. Kita mo't nga mintilangan ni Jonah. Sana may bagay iti anak ko. Kaslainang na no agkuyog da. Isa natural nga ibain ti anak ko. Anya? Ay na, nasayata nakapanunot kan, friend. One friend, diyan kun maanusan ti panagsasaon ni Daniel kanya. Iso ang pimanaw akon. Nauma kan nabanuga kun ang mga waawat kan kuan. Kunamlan asino matagwapo a lalaki. Tapno ibaganakan katikas jay. Bayamon, Vanji. Saan aday ta ti pagsaritaan ta? Basta para kanya. Sapay ko mata makasarak to iti babae a sexy. Presentable. Saan akas kanya? Ala, saan kan nga agsalpiti? Napintas ka. Iso na lang da saan ang nakita ni Daniel day takan ka. Sa bali, ti sapsapulan na iti may sa babae. O anya, sumurot ka kadi kanya kinton parbangon? Ha? Sa dino ti papananta? Mapantay si oval. Intag jogging. Inaldaw akas ta tararamidak. Iso akas ti pambagik, friend. Kasta ka di? Ala, umayak man mat nga rod. Barang makisayan man mat ti fats ko. Sure. Nang runa ano inaldaw akas ta taramidam. Ay na, sigurado ang adda pagbaliwan ti bagim. Ay na, sapay la ko ma. Ay sus, no kumutong kagat, huyo, kunamton ka ni Daniel. Ay, makapadadali tal daw numalagip ko day ja boyfriend mo. Anya? Again, ayat kayo kinili sa Daniel? Wen, manong siya, apay ka di? Awan ma, sinaludson ko lang ha. Kahit mo sawang talagang awanan tinamnamang agsinublan kayo ko ni Jonah. Ay, awanan? Ay, unay kan Daniel. Kaano lang idinaibagam kanya kapay manaw ni Jonah. Ngimita, ada na sigo ti kasukat na. Ha? Ay na, palagipan ka man. Sana na sayade tang raramigang. Amang ano pagbabaw yung tinaramid mo ko ni Jonah. Ikan na kay di kwarta. Adda kayat ko agatangan. Anya? Ikan na ko na. Pasensya ka lang ko man. Jack pa ngamin nagsuldo ita. Anya? Ayaw na ikan. Manon alawas tinapalabas ng maging gaita. Ultimo piso aduling. Awan pa'y maitad mo kanya. Hey, unay kan. Mawatan na kumamot alis ha. No tisigod akayan ayat mo kat makaaw-awat. Siyak, saan? Nalawag? Anya? Nay, apay akas ta tilagam ka anakan. Kasla da parikot mau. Ha? Ay, awan uncle. Ay na, saan ka na makapaglibak kanyak? Ibagam ano da parikot mau. Iti kasta, matulungan ka, noan yaman da ita. Uncle, kanayon kami nga agapa ka ni Lisa. Dahil tati parikot ko. Anya, Basit labanag ti pagapaan mi. Nang runa no may papaniti kwarta. Noawan maitad ko kwa na pagsasawan na. kasta. Ay, dagita ti ba nag-asa na nararamid ni Jonah idikan ka, sana ya. Ha? Panagkunak, saan pa lumawat ni Jonah idikan ka iti kwarta, saan ka day? Gaputad na trabaho na. Kaya nakuna na iday amabain. Gaputa saan kayo mata nagkalaysa. Ang gamday ta alisa, awan babay na no kasta ter aramidan na ken ka. Uncle? Saan matadakas ti dumawat ken ka. No lakit day, tanasaya at kumamot awagas ti panangibagana.
Agam no kasta bugkawan na ka, ay madimo daytan ka anakan. Ay, napalalo nga ro Uncle. Sa bali at talaga ti ugali ni Lisa. Anya, awan pa'y naluto ang makan, Lisa. Itay ka pa asimang pet. Hanggang di ka man lang nagisaang man. Apay, asawa na kaya, ta obligasyon kong ilutwan ka. Anya? Numabisin ka, agorder kalangan, masadutak nga agluto. Unay ka matin, Lisa. Kanayon ka matin nakasta. No di mo kaya ti ugalik, pues, agwin na swastan. Total, nalakakalaang mat ang makasapol iti babae, saan ka de? Anya? Ne, unak man nun naglabakan. Awan may suot kon. Anya? Daniel, mamin anok ka di nga ibagaken ka, asaan tamat nga agasawa. Live-in talaang, iso asaan ko nga obligasyon dagita. Anya? Una, ngam awan mo't kukuam dito balay. Isong agtinulong ta kumamat. Iti kasta, no agasawa tantaw, amom ton nagiti trabahom dito balay. Dinakman bagaan na kasta, no awan maisuot mo, aglaba ka. Ngam no masadot ka, win mo adda papanam, di mapan ka agpa-laundry. Anya, naimbagpay ni Jonah idi. Uray kas jalangam na asikaso unay kanyak. Tunggal sumang petak, nalutong ti kanak, idasaranak. Sumang petak ang nalabaan namin akawas mi. Naplansya amin ay uniform ko. Uray san kami pa'y ngagasawa, ngam amunan ti tumulong. No kastamat laang, agwin na swastan, subliam day dya Jonah. Lumba-lumba babae, ew! Wow! Ay na! Sumiksiksi ka matan, Jonah! Si kakit di mat, tilamad-madlaw mo manan ako na akon. Ay na, sigurado. No makita na ka ni Daniel, saan na ka na mailasin? Ay na, effective talaga ti panagjagjaging ta iti binigat. Wan nga rod, kasladyak mamati ang kastuyak kakotong itan. Kita ama, ang mga naibaga ni Daniel nga agaram manankan ka kat umanugot ka man. Saanan, Vanji? Jak kayatan. Sa maysa, addan kaayan ayat na ita. Nasayaat nga rod no kasta. Sapay kuma, tagbayag damat. Parikot ko nga ron ni Lisa, manong Jay. Kanayon nga minanti panagapa mi. Kasta? Awan sa matanti aldaw asan kam nga agapa. Hanggang idi ni Jonah pa'y ti kaayan ayat mau, saan nakasta, sana ya? Ha? Siguro na amiris mo mo't itan, asana makatulong ti kinapintas. Nga isa ti sapsapulam iti may sa babae. Anya? Nasing po ni Jonah. Agam mo apay nga minanaramid mo, pinapanaw. Kanya nga ita, parikot lang ti papay ta dya Lisa. Hindi da kayo pa'y ka ni Jonah, dakal ti ornong mo iti bangkaw. Ang imita, ay na, nakunampay nga awanan na pulaos. Kaputan na pan amin iti ngingina na kawas ni Lisa. Ay, puno day taman oh. Pagbabawyak itandag itinalpas nga inaramid ko kani Jonah. Lumabalin la ko mga isubliti na palabas. Naamiris ko asaan nga iti itsura ti pagibasaran. Masaya mo't ata na panunot mo daytan. Kay, andapay lang ni Lisa di boarding house yaw. Adda nga rod. Saan mo na makapanaw? Tawan mo't kwarta ng aramatan na. No pumanaw, saan mo nalapdan? Payamaw? Awa mo sir-sirbi na daya babae? Nay, si kamat gayam, Daniel, anak ko. Rabin, nga mapay nga may kapay lang dito'y balay. Umaya ko'n makipangan mama. Mabisbisinak. Anya, saan na nagluto ni Liza? Saan? Makaungungatak nga ro dito si Mang Petak. Kaputawan pulos na luto ang makan. Ay, ganda gitinanganan mi tay bigat. Adda pay lang iji lababo asaan na nainawan. Anya, ay una yun day je a babae. Katanya kumati aramin na itinagmalam. Day lagsilsil po na mama. Kasaritam kumamata anak ko. Kasanon no adda anak yo. Alangan mo takas talatan. No siyak lamay sa papanawam kit din. Awan serserbi ti babaya kaskan kwa na. Mama. Saan kayo pa'y matngagasawa? Iswasan pa'y anala daw ti amin tapno waswasamon ti relasyon nyo.
Danda ni malpasan ti barangay fiesta. Nga maging gaita. Jak pinapnapan, friend. Wan nga rod, friend. Kasano, kat makumikum tamat nga minunay iti trabaho. Mapantamot man inton rabi. Katwan awan mat ti aramidat no rabi Iso anawaya O sige, mapantan to, Jonah. Sika ka di daytan, Jonah? Ha? Daniel? Wen, siya ka rin. Dandan hindi ka na ilasin. Gaputak kimutong ka na. Kahit, kumusta? Nasaya at tamat. Sika, kumusta ka matan? Damag ko akanayon kayo kano nga aga pa iti barbaro akayan ayat mo. Ha? Naibaga ni Manong Jiday ta kanyak, idi na minsan anasabat ko. Kundulit ha. Ang awanan ni Lisa. Imanaw Kasta, kat, anya pa lang ang tikukuam. Agsapol ka manin ay iti sabali. Ha? Uray day tay nalukman. Jay awan itsura na. Lakit di asikaswan na ka itinasayaan. Awan serbiti babae a sexy. No di nakamat among asikaswan. Jonah. Pakawanan na ka. Nakaamiris ako na. Amo ka nasaktan kay day. Ang nagbabawi akong ti amin. Kaya't mo asawan. Kaya't mo ti makisinublan kanya. Wen, naikanak pa iti may sagundaway. Kaya't kung ay panagnakan ka, tinapod mo panagayat ko. Pasensya ka na. Ngam nabayagan anapukaw ti panagayat ka ka. Amumat amanipod na gayan ayat na. Impaay ko amin nga ayat kan pamatag. No araarigan, awan na bati para iti bagik. Ha? Nga manipod nagbaliw ti Jorak. Iba'y nakmatan. Di mo man la pinanunot no anya ti mariknak. Jonah. Sapay ko mata na amiris mo nga awan serbi ti kinapintas. No saan mat anasaya at ti ugali na. Pasensya kan Daniel. Mangsapol ka langan iti sabali nga ayatam. Saan alanga ti pagibasaran iti ayat. Tauray kapintasanan no di nakamat matulungan iti trabaho awan mama ay na. Bueno gagayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag Titaw Musical Scoring Eli Palacio Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.